Tebia baba betrim achirem se omen yesikasem ne fa baabi won mo a International Monetary Fund IMF won mo adwayi papa na adwa mo adwane se ye dollar ya ene ye bo ye ho ensamrane na ye bo ho hire se agina yie no aban ayi sika nye kuma ena wodi asoso dollar no asena na ase amana kwakwa wie safe dollar na ase nanim abanyam enso ukonkra temu a enye saa ena etie abusianfo mcheche mu nyina abusianfo asema abane se IMF International Monetary Fund at the krata aba Ghana buying so ewo yewura atofo se ne office se omunya de omo ye no se omo disika epese omo mfansesa CD to dollar rate no na ensem we ba ya che edikan ka ho asem afidie we ya so se atofo se no mo ye bibia enye saa na efa so ya de nanso no enam sabio dede bia NDC for person omo supporters nye no okromu nti no ya sesa Ghana sika de pushi se de be ya sabio dollar krata bia baba behwim achirem se omen nsam no mu edro because IMF a mass statement just for nothing answer mo say IMF ankasa ede krata beto abontere no na bibi e wo akire enti meso se nyina yenko tie the information and that bonten akire say sabio IMF adwa mahama atoforsen ene ne nkrofo yie pa yeba na yato aso krata bia baba behwim achirem se omen yesikasem ne fa baabi won mo a International Monetary Fund IMF won mo adwayi papa na adwa o madwane se ye dollar ya ene ye bo ye ho ensamrane na ye bo ho hire se agina yie no aban ayi sika nye kuma ena wodi asoso dollar no asena na ase amana kwakwa wie safe dollar na ase nanim abanyam enso ukonkra temu a enye saa ena etie ankasa na no nam so ma Bank of Ghana sesei womo ehwe se sika wono yi ede eboa dollar no won ba behwan so afi emre kakra aka no na no na manfo ahyase ebo mo hene sei ekobasa ahwa na dollar isa ba betresi di konso ma ho nsankae no akwakoyi bibi ho yira kodjo ponkroma eye kanesoafo a na ohwede uboso kanesoafo na ohwe adansie ene enwuma ensem so ena ene kwa omman mra so bia nim se wono ne si omanfo wo ofo ase ayerebi anamu na abedwako risk asem so no wono ne dom kuma no won ba nani e wo saa abedwako no so ye ni eye saa enkomo yi kakra nsanse wobo wa afa ho se enuoma na ekoso fa dollar no ho no na ise da nyina yi so ase katasumu mu aso kakra bi ntie ne ye ya abai se no obeka fa ho honorable Kodjo Ponkroma ye moadwo bana say adom ne experience nti ye ho ye na so onyankopon adom tie tinkwam ye da twede ampo nyankopon ase me kai pa se mere bi nkomodiem na wo de hwim se dollar ya se ya se de ya kana team fom a si de atra ne so yi ho nhyehyɛ no ase nyina so no nhyɛda nye papa bi ene ne IMF volume de behwim aba to dwa se Bank of Ghana behwe na emwa a wo de so dollar na se no wate so minim se wate sa asem na wate so a de ewomu ene de wo ka fa ho no paminchia wetiafo na minchre bibi kakra de ma ye ka sa ba busumi mienu ne fa besen kon se ye hunu se de aban ni ye no ye se 2021 nhihye bi MPP aban de bae a Ghana nkasa ye to gold na ya ton ama Ghana nya ama no ni sika no ye fe no gold purchase program no ye fi ase no asa de awadi ebro eche kakra nsa na eso aba na eso apa no aba na eba no instead say aban no de se sika no ebesisi Ghana foto na Ghana sika sama pejana de awoye ne se odi sika no odi sum dollar no ekofom sanso pese amanfo boje ne so se yesika se mwegine yi na eno na ma ye bo aban ne kokko in fact that time no boso miensa na di kan no na aban no a spend $1.4 billion every dollar yenye free gold purchase program no mo abai kan o se enye no kre by June na media review by next kana kwa do almost $4 billion $4 billion
I no no mude assume Ghana cedi no ama as a dollar na ho de pagya so esika no de assume no tena omu yi omu se free so pe obo se dollar na sen pagya bio na ye kan omu twa da pa so pa ye ya na ene IMF for hwe nkrata mu no de aba abonten se de aban ni ye ni no ba ko ni se o de ye dollar reserves no de sum cedi no eno ntina ama as a dollar na ho de pagya nanso eti se de awodo wonsa ahum anawde pia ade ntumi mmem nkoshensia wunya yi nsape ebesan epagya abasubim tie no na IMF no World Bank ebo aban kokose untumi nkoso nya ne saa enti boni freno regulatory framework say for regulatory framework for interventions numra eda edina afi aban ntumi nya ne saa bebre so ahwa na wotwe mienu ni a free 10 akodu 10.4 akodu 10.6 and then number say na number 10.9 and no na ama dia air corners and wu no ye kan sa wie ni asan so akira ban kwan a so pese ye so dollar no mu yi pa no kremu a e wo se e fa so na so abama kana fo nyina ti de besra ban ni say artificial de na no ye na se say IMF ati omoto a omu yi omunsa nti atata iwen no eno de unyai na dia efa emra kwan so anka se wo so ye no eno de den sa ban be ye but na wo so ye omfa sa kwan no so ye ne ntumi ma Ghana cedi na ho de enyina kwan pa so a ebe so aba mo bia kwan pa no nka ne de he ebi ne se ye de eniema kwa ma no ne koton a e wo sa ban emehia no no tese dollar ebenya the friend of foreign exchange earnings no ni na besa ba Ghana na ba be Ghana dollar ni ho empempi no letters of credit requirements was exporters no retire emma empempi no so bon se banks no so no omo accounts wa brochira e friend nostro accounts e ho na dollar ni kogumu a e wo se ba bebre ho a emma na aka ho now you buy now kase ube ka ose so make sure say banks and exporters no be sa omno ube ko because on person who keep dollar no ube ye unpopular kakra but no need there was a we ya saban we do na be see form no make sure say and no be adwuma women we adwuma $1 ni be available on the market e wo Ghana ha say and 2 the price na be pe enko ye say wo price bi so ye ko bank a yenya nemo me kwa abochi ho a ye benya ntunse ne de di akoyi wo kan ye say rate ne ye 10 so ko bank a wunya ade so ko abochi ho bank ne chi ho nti no na ya sra ban say o manukuredie nya dwuma na LOC requirement any nostro accounts no on femu na banks no any exporters no mo comply na dollar na bagana supply ni be improve na ho ankohia sa ban ebeye massive interventions ye ko IMF ni na ne 3 billion and na ban spend be 4 billion say or the pia dollar number 10 o by the time sa sika no be san obeyi ni nsa no say dollar ni san pija bioma it is a 4 billion ya shina sebe nya do sebe bru yentumi amfa nya japade bia o Ghana ha ye be hu say $4 billion we no ye di si we ana de ye kwan ne pokwa se kwan yi menyi ni se bedu $1 billion but ya shi $4 billion say the pia dollar na ba 10 mankofo abansem amai eno na se ye koda e dia ban twene nsa se fi ase pija ya hwe yi a ye be wie no ne a shi be 6 or 8 billion but ye nye japade ba ku bi e betumi de akere se ska we see ne de ye betumi aka ne se ye de se ska ni pia dollar no ma no ba fo mankofo bonsem ma ban be ye busumi 9 pe na sebe ne nsunsun so a ayen ka edum no ewo hemfa tie no ntina ye bo aban kokko no kojo memfa hunsi ne nkomo we di afi na hyase e de ibedi akwanimu na afi ye dwedwe mu ahwe se de okay se sa na tie de aban yi ne nsa na se dollar yi saba be pagya o me de min to min hyen kombone but ade a ihu ye na ye kan na aban twa ya dapa no e bia kwasi kokko be kan ne de se de obi age atum na eno na aban afi aban etwi ne nsa no ade na start pagya biom no ye be stress enye so obetwi ne nsa keke
emum de din be ma ne no medu anyu de din wo sa ban ye exporters no be complain, banks no be complain, be na wo sa ban ye betumi mayenya sustainable appreciation currencies and as a sustainable level of currency no eno na wo sa ban hwe no ye nempo se be gina na ntin kwa nkegine ye so anya ne sa na okase obeya danko da do e die ni bia e da obeyi ni nsape obehu se a start e pijadu Yera Kwajo Oponkroma ena wote se yene no edi enkomono no ena ene wo kwa bedwafie o memra hye dwafie a oye pani a wogina mu besikasemu a ewo domkuma no afemu ede ayibia babonten mukasi ya tu abani wie na abrochirefo di nkomo bi ana abrochirefo se so matima to aba no ede ama John Dramani Mahama se de o maye ne dia ene o mumfa sika mba Ghana ho biem mukaya ama abrochirefo Kevin Taylor kura be di atem ala mo na mo hwe Ghana fo mo kika sansem na Bank of Ghana kire se sike free eya amanone ebe wuro omanim omo de hye omutomu ba omo de sende omo nkofo omo ye den omo besesane ade no eswate sika na free aburuchire ba no swate the Bank of Ghana say e wo so omo ye bibi fa ho because I aburuchire for na bebo me ka kire mo se ye beto aba me ka kire mo say ya aburuchire for mo aburuchire e na hwe Ghana for no e fa na obu a wasi dan wo Ghana ono won kwatena ho ngoye hye enkofo na te ho and one bosom no apeg kakra hye omu nsam ni ade eti aburuchire for mo no contribution ekọ Ghana no wodin no mo ka so omu mfasika nkwa pressure beba na nkofo nte ase Bank of Ghana say eno ene de pressure yaba nti o so mo bibi fa ho nti minim so omni aburuchire for be kasa na mo start atua akusika akọ Ghana de ni minim ho asem ba se say ya ye kasa die pressure aba ema Bank of Ghana atna no mutu se aburuchirefo mama pressure aba system no so mama pressure aba system no so nti say ya ye kase no mo mpe kwan bia mo de befa so no mama nkonfo na fili kakra mo atwe mo so kakra ye mo mfili ti ko mo na ye dini pa enti yenko tie ensem a Bank of Ghana be kan ye ene hawa aburuchirefo mo mfasika nko bi mo mfasika nko mo nkonfo ni ndi bi mo omukum they say as Ghana no they can headline say the Bank of Ghana realizes there's massive drop in foreign remittances now woman say so man pay bibia nya won ho a ebe ha Ghana economy no ye ka foreign remittances no ka dey bad on say ye 2024 ba ni wie no ye nya nipa bebre a omo wa brochira na omo ka kire Ghana for say mo bia framing bisa biska bi no mo take this bad decision among for di o matem ka say Kevin Taylor kwa be ye video so abrochira for mo fa mo kwasi asem free ho na mo hwe Ghana for amafo di o matam ye nsem bia afi ne enya so nsusanso de tie ne se wona o mo di sika fira mo no ne o Ghana for o mo tam no ne o mo di sika ba Ghana no eso atekra ento mo si o mo dan o Ghana o mo ye businesses o mo di sika ma abusuafo a o mo nyina no obia esend sika ba Ghana ma mu no eso ate na amanfo nim se saa de we so te se foreign exchange sika ye di ba o man ni mu no te se de watam koko akoton no nya sika ba o man ni enti se Ghana for wa America, UK, Germany, Japan, Switzerland, Saudi Arabia, UAE sika o mo de bro ma me no fakoto we dro first day for bi tua ma school fees na de no it helps the economy a lot foreign remittance a boy economy no the 2024 nko akufo adobreso no sika Ghana for de ba o man ni na $6.65 billion yes ka ketwa eno ye sika efifa bank ne fintech authorized agencies a o mo sika ba o man ni no but the amount for the session o mo ho e ba ye obi won so o tukwan no aba obi what is can be a share bag mo abecha ma man for no mo say so ka kan nyina boma sika ba 2024 kwa $11.5 billion na say no they akobani say eswat kra ma say Bank of Ghana who ni enti eswat o say there's massive drop and maybe na when we can be bichra we a party ni na we NDC ni this should tell you something why make can be say one more abrochire nyina so for the partner emu two pe na support NDC dentia san say o makohu western development o ma hu say the abrofo develop o mo man
no more said anado niba we are the same cause so omo mo abrochire hu the effect of covid and say ne nya o ma setra so so and omo said the yesu Ghana no so e effect ni bia normal Ghana for bebre abrochire for ntu mo for man tiase and now that's the consequence say no Sika abrochire for the Ghana no eso ate ama say Bank of Ghana ho iraira o say wo hwehwe company sims amanfo ever contract say discover no hu o say dey o but onim say abrochire for bebre ni GDA and this government, and that is why most of them have stopped their project. They also be no one can the manipulation of the dollar. One manipulated dollar now, my dollar is what, but it's not reflecting. And I brought for Musi dying. I brought for Mutua workers, I brought for person starting new project. Who say, the dollar is what. Now after they have to send more dollars. SM send this coming brain a bag and Timaya idea back on. But I didn't make cotton there. The poor crown and coso. And if I saw Ben also. That is what is happening now. Ghana economy, no, there's a Bank of Ghana who do money. About for Mama Yetimonka, I didn't know first count Ghana beam. I didn't hear Monka comment session on it. Abusiafo, asem mbeka wa ha. Ene nkofo di matem comment section. Me beka say dollar ne kɔ fam a me ma asem ka street. Abrochirefo no, a mo send sika kɔ Ghana no. Ye ne ye beti hu fifiri kese. Because se me koto cement na me kona cement ne boy the same price na dollar na ba form na me consistency ka mumusa ye busa it me mama reality on grounds no say obi consistency ka no afre oh mama ama na apom ti say what so but esika ni say rate ni esen no waka say de anya kura o de fresh sister ku busa ne hwe me ba den sana mo ye no sister ku rate ni esen no wa ono so waka say de ase kura busa brasa me so ne de no de gese me ye sana mo ye no ekwa amuni say enu mo amumi enka no kore so mi enka no kore no etina mesika ne nko biem lo because enu ma na ode koto no the same price ne kwa na eko dollar no so eswate ndi wo discount wo kere onu mo tina buruchi onga so kwotena Ghana nko ye bibi na eja kokora call ni bebi aye so amiche etini project no nko ha no ho o he pressure ye ekosui ibo kin ye say demonstration ye say ye kunkum ni pa ye we wo kwa nga alusika be ko Ghana konfanko ndia bochefo ne vanko anyom fo tu onko ye hwe wo ho ono ba Ghana wacha 1 week bia 2 weeks 3 weeks bi no ko ne baby no ye bibi keke se be okufi obeya yi so obeya free kakra enye pressure bia ni so wona bro gira wote eti se dollar na mo te Ghana ne mo ani avanyanyanyanye omo abroche na mesa ni aba obeya ni project awo obeya no sika no ade beto no sika ade no ekosoro sika no so asan ye double onye no watini baby no wadwene ho eti mo na mbetim fifiri me kan na boys nti ase so we dey kokoko enza afede abesi wa nko na ho na sala be kwa akusi December mo bu sun rough me kana kra chem December we mo bu sun bruta omomo o me ne o Biafra fo no koso ho oma alata fo na je kuna so to omo ye kunkum nipa no boga oma o me ne o oma obeba obi to obeba be October November no okopa on tina wo December ekura wo te so afa so abueyi wo fa fom bueyi wo fi bicycle bueyi wo nante fom bueyi o me ne o oma mo na matim fifiri ye kana mo boys ne ntia se eye fifiri afina start ibo afina eba because dollar ye ntwa na Ghana ye ntwa dollar o Ghana ye ntwa dollar no wo abrochire ho so omo so na besi dan no o si dan na mason ye adwuma ye o si dan na carpenter ye bia ye so oba na obesi dan no a ana painter obepenti obesi dan na mason for onze omo so ansu yi obi abenya bia ye na bogas wo ma mesi a obeden no yeska unya kapre bogas wo mba ezo bende ene de program bremo it is a Biafra focus beto na si di hu komo na mo se mo ntia ase a mo masem mo na wo se mo giginem ekopim se abrochirefo no hu system ni mo adwo ama o be ba sisi a ba mo nyo ya o ma me kana kra kiro o be ne o so ko ti abrochu obi apam no obi ampam no wo figa na keke ene wo be hwe de ekoso keke o be ye hwe na wo be makudu mu a hise ya